Amanda kashaisha inge kukubikira sadza. Walike waguta opedza wachambukaika. Ndipo amweni anobaya muzviro zvemagetsi amweni mbanamati. Munhu kamari ndogereja mudomingo tsamba erengwa ufundiswa boy munhu amene yenazvo. Haleluya. Ya azvizi. Ya azvizi mwari ngapisedi mazvizi. Zvimadoko nicho wapfeka waenda kwenda koba mbava. Papopa yapodi patare kuti atenção perigo. Nada. Podi pakandwe shikereto kuti hai ukazina wapinda apa unotodzana ichi chakanyorwa apechi. Kani hai. Unotanga kuba chinecho. Kuvunza vuse imashikeri mintimidale misesa. Nada. Munofa kuti ritekanika kuti rikurusia makabvisa yombava yokokusha zviro zvedhemi. Zuwa rimweni mudzimu upenepo papopo ulipo unonga usizi kwenda kudoro DNA wakati shikansari. Kuda kuti mane ali kati zvopera kubaka tozondozwa kuti angana kuno munhu akabaka yakapera nyunguruka ese ne atizodangana ndiani. Isu kutoguma penepo kwatochira ni penepo michi kwatantero penepo kwatolikirepo upedza masikato hirira gomba gomba tofeka tenda kwenda kuona testa domingo rapena akapo nondapa